Reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubane namwe muri iki gitondo cya tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Turamukiye mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni mu mujyi wa Goma. Ibintu byabaye vumbi na jasho, ibintu byamaze kugenda bihindura isura. Mu ijoro rikeye amakuru agezweho biravugwa yuko haraye humvikanye urusaku rw'ibiturika ndetse urusaku rw'imbunda nini n'intoya. Gusa kugeza kuri aya masaha ntiharamenyekana ngo byagenze bite cyangwa se ni bande baba barasanye n'abandi, usibye yuko harimo harakekwa yuko ari Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bamaze gusatira uyu mujyi wa Goma, bakaba baherereye mu birunga hariya hejuru muri Nyiragongo. Muraza kugenda mumenya ibyo ari byo, gusa ikiriho gikomeye cyane nuko abarwanyi bayobowe na General Sultani Makenga haribo barwanyi ba M23 muri iyi minsi bafite akazi gakomeye cyane, ndetse amakuru aravuga yuko abarwanyi mu by'ukuri baba babayeho mu bwoba bukomeye cyane, nyuma yuko uruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo rutangaje yuko gahunda nyamukuru bafite ari ukwigarurira ibice byinshi bigiye bitandukanye birimo n'umujyi wa Goma nk'uko byatangajwe n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo aherutse guca amarenga agaragaza yuko mu by'ukuri M23 haba hakiri kare badakwiye kuba babyina intsinzi, kubera yuko mu by'ukuri uyu yaba arimo arabategurira ibintu bikomeye cyane. Breaking news, hari amakuru rero azindutse ku marezo sosiyo avuga yuko Apotre Mbayahaga uyu nguyu asanzwe mu by'ukuri atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, cyangwa se asanzwe akasa ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko nanone akaba ari umwe mu batumva icyo inyeshyamba za M23 mu by'ukuri zirwanira, ndetse mu bihe bitandukanye akomeje kugenda agaragara ku marezo sosiyo agaragaza yuko mu by'ukuri M23 ikwiye gukubitwa igakurwa mu bice byose yamaze kugenda yigarurira. Amakuru rero muri iki gitondo azindutse aravuga yuko Apotre Mbayahaga ashobora kuba yaraye yishwe avuye mu mubiri. Ese byagenze bite? Aya makuru yaba ariyo cyangwa se byaba ari bya bindi bya rezo sosiyo? Muraza kugenda mumenya realite y'aya makuru kubizindutse bivugwa. Ibyo rero birahita nanone bitugeza mu bice bitandukanye n'ubundi birimo biraberamo imirwano. Tugaruke muri teritwari ya Masisi, turebe uburyo bihagaze. Drone za FARDC zikomeje gukora amabara, zirarasa zidasize n'umwe mu birindiro by'inyeshyamba za M23. Turakubita ibuvira nanone tugere mu mujyi wa Uvira, turebe amapatrol menshi akomeye cyane arimo arakorwa n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Tuze kwigarukira mu bice bya teritwari ya Fizi naho turebe ngo bihagaze bite. Amakuru ari guturukayo biravuga yuko ku munsi w'ejo drone zarashe mu bice bitandukanye, by'umwihariko hariya mu bice bya Ibogobogo, Bijombo ndetse na Mikenke, tutanibagiwe Mikarati. Aha hose niko hari kugenda habera imirwano ikomeye cyane. Inyeshyamba za M23 nanone amakuru aravuga yuko ngo baba bafashe icyerekezo gikomeye cyane bajya Ikatanga, ariko nanone nta realite y'aya makuru. Gusa amakuru aragaragaza yuko mu by'ukuri izi nyeshyamba za M23 zirimo ziradivansinga zinjira mu bindi bice bigiye bitandukanye, nyuma yuko hamaze iminsi Perezida Tshisekedi atangije ibitero bidasanzwe ahitwa yuko hari ibirindiro by'izi nyeshyamba za M23. By'umwihariko nk'uko mwabibonye mu mujyi wa Goma, bamwe mu bayobozi bakomeye cyane bizi nyeshyamba za M23 bakaba bakomeje kuraswa bikomeye cyane, ndetse n'andi makuru aravuga yuko hari undi musirikare ukomeye cyane waje kumenyekana waguye muri biriya bitero byagabwe mu mujyi wa Goma, ndetse bigasiga bihitanye umudiplomate w'umufaransa wari usanzwe akorera UNICEF, cyangwa se umuryango w'abibumbye, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abana. Ubwo muraza kugenda mumenya uburyo bihagaze, ariko nanone tukiri aha ngaha turaza kugenda tureba ibihano bikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda ndetse ingabo z'u Rwanda RDF bamaze iminsi bafatiwe, ndetse kugeza na n'izi saha nuko amakuru agaragaza yuko mu by'ukuri RDF ngo yiteguye kuba yakura ingabo zayo ziri muri Mozambique, ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano, nyuma yuko kandi ubumwe bw'u Burayi butangaje yuko inkunga bwageneraga iki gisirikare cy'u Rwanda ugeze mu kwezi kwa gatanu
izi nkunga zizaba zamaze kugenda zihagarara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga y'igihugu cy'u Rwanda Jean Patrick Olivier Nduhungirehe atabiciye ku ruhande ahita yerura ndetse anunga mu itangazo rikomeye cyane ryari ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa guverinoma Yolanda Macron, ariko uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga y'igihugu cy'u Rwanda we aza akonfirima avuga yuko mu gihe ubumwe bw'Uburayi bwahagarika inkunga bugenera igisirikare cy'u Rwanda RDF kugira ngo hakomeze kubungabungwa amahoro n'umutekano hariya mu gihugu cya Mozambique, u Rwanda narwo ntago ruzigera rutinzamo, ruzahita rukura ingabo zarwo hariya ku butaka bw'igihugu cya Mozambique, kubera yuko mu by'ukuri ngo ntago igisirikare cy'u Rwanda cyagakwiye kuba kigira ibyo gikora ntikibishimirwe, ahubwo kigahembwa gufatirwa ibihano n'ibihugu mpuzamahanga. Turaza kugenda tugaruka turebe ibikomeje kugenda bivugwa hirya no hino muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. I Burundi naho turagaruka turebe ngo Alain Guillaume Bunyoni nyuma yo gufungurwa kwiwe bihagaze bite. Tuze gukubitira hariya mu mujyi wa Goma by'umwihariko naho tubabwire ngo bizindutse bite. Nibyo rero amakuru yacu bidatinze, reka tuhere mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Goma, mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu mujyi wa Goma, aho bivuga yuko mu ijoro rikeye amakuru avuga yuko mu by'ukuri haraye humvikana urusaku rw'ibiturika, ndetse birakekwa yuko ngo zaba ari Wazalendo ndetse na coalition y'ingabo za leta ya Kongo mu by'ukuri zaba zamaze kugenda zigera hariya muri teritwari ya Nyiragongo, by'umwihariko hariya muri Parike Nationale de Virunga cyangwa se pariki ya Virunga. Amakuru rero agaragaza yuko mu by'ukuri izi nyeshyamba za M23 muri iyi minsi zitajyaho ngo zivuge ngo mu by'ukuri umujyi wa Goma uratekanye, kubera yuko uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo mu bihe bitandukanye mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaragaza yuko biteguye gukora ibishoboka byose bakaba bakigarurira uriya mujyi wa Goma, nyuma yuko kandi izi nyeshyamba za M23 zo zari zimaze iminsi zikomanga ku gatuza zivuga yuko mu by'ukuri zamaze kugenda zihosha cyangwa se zigarurira uriya mujyi wa Goma. Amakuru kandi agakomeza kugenda avuga yuko muri iyi minsi abaturage bo mu mujyi wa Goma babayeho mu bwoba bukomeye cyane, n'ubwoba bari guterwa n'uburyo leta ya Kongo yamaze kubapromisinga yuko batakicara ngo bumve yuko abatekanye mu gihe izi nyeshyamba za M23 arizo zaba zigikontorora uyu mujyi wa Goma, ndetse leta ya Kongo igaragaza yuko yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo ibice byose byigaruriwe n'izi nyeshyamba za M23 byongere bigaruke mu maboko y'ingabo za leta. Kubw'ibyo mpamvu rero Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yamaze kugenda atumizaho ibikoresho byose bishoboka bya gisirikare kugira ngo arebe yuko yakigarurira uriya mujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye byigaruriwe n'izi nyeshyamba za M23. Amakuru kandi akomeza kugenda avuga yuko mu by'ukuri mu gihe izi nyeshyamba za M23 zaba zikomeje kugenda zigaragaza yuko ziteguye nazo gukora ibishoboka byose zigahangana n'ingabo za leta ya Kongo yo imaze iminsi yakira imisada ikomeye cyane, ndetse ubu harimo amakuru avuga yuko hari ibihangange bitatu byamaze kwibumbira hamwe ndetse byiteguye kuba byakohereza ingabo hara mu burasirazuba bwa Kongo. Usibye yuko amakuru agaragaza yuko ingabo zimwe na zimwe yaba ingabo za Angola, ingabo za Tanzania zose zamaze kugenda zigera hara mu burasirazuba bwa Kongo, ariko nanone biravuga yuko hategerejwe ingabo za Afurika y'Epfo kongera kugaruka hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo zafatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Tayari urumva yuko ari coalition y'ibihugu bitanu, wakubitiraho Wazalendo, FDLR, abacanshuro n'abandi bose bari ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Aho ngaho ibintu bikaba byabaye vumbi na jasho. Ubu rero biravuga yuko inyeshyamba za M23 zirimo ziracurirwa mu by'ukuri imigambi mibisha igomba gutuma ziri bube zivuye hariya muri uriya mujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Ariko nanone ku ikubitiro nanone Wazalendo muri Kivu y'Amajyepfo batatse muri teritwari ya Karehe, baravuga bati turakubitira agatoki ku kandi, icyo dushaka ni ikibuga cy'indege cya Kavumu turakibohora, nitumara kubohora Kavumu biratworohera kujya i Bukavu. Ibyo byose rero ntibikomeje kugenda bigaragara yuko mu by'ukuri hari akazi gakomeye cyane kari gukorwa n'uru ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi turi buze kugaruka tubabwire uburyo nanone birimo biravugwa yuko Apotre Mbayahaga uyu nguyu Isidore akaba bivugwa yuko ngo yaba yavuye mu buzima. Muraza kugenda mumenya realite uko bukeye, nibwo turi buze kugenda tubabwira amakuru dukurikije bimwe mu mboni zacu zaduhaye amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo. Mu by'ukuri batubwiye
yuko mu ijoro ryake Apotre Mbayahaga yaba yarasiwe mu mujyi wa Bujumbura. Ubwo rero sinzi ngo bihagaze bite, turaza gukomeza kubatuhoreza aya makuru tubagezeho, tubabwire ngo ese urupfu rw'uyu mugabo mu by'ukuri niba koko ari byo rwaba rwatewe n'iki. Mu yandi makuru abo bakaba barimo barashyirwa mu majwi mu bari gutanga amakuru y'ubutasi. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bikomeje kuba byasumbiriza izi nyeshyamba, ndetse hari n'ubwoba bukomeye cyane yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kwifashisha ikigo cyabo cy'ubutasi CIA, yuko aricyo gishobora kuza gukora hano mu burasirazuba bwa Kongo, bakajya batanga amakuru yose y'izi nyeshyamba za M23. By'umwihariko bikaba byatuma ubutegetsi bwa Kongo mu by'ukuri bwongera kuba bwabigaranzura, mu gihe M23 yo ikomanga ku gatuza yuko yamaze kwigarurira ibice byinshi bigiye bitandukanye. Ibi rero ni akaga gakomeye cyane gashobora kuza kugwirira izi nyeshyamba za M23, nyuma y'uko amakuru agaragaza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakuye amaboko kuri izi nyeshyamba za M23, kuko amakuru yavugaga yuko mu by'ukuri n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiwe arizo zishyigikira ibikorwa by'inyeshyamba za M23, ariko nyuma y'uko Perezida Tshisekedi agaragaje yuko afite amabuye, kandi aya mabuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba ziyakeneye mu buryo budasanzwe ku isoko ryabo mpuzamahanga. Mu by'ukuri ibi rero byahise bituma ubutegetsi bwa Kinshasa buhita bwigarurira, cyangwa se bugira icyo bita political win, butsindira umubano cyangwa se membership na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu rero ni nayo mpamvu mubona muri iyi minsi bigaragara yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuye ku ruhande rw'izi nyeshyamba za M23 ikajya ku ruhande rw'iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ikindi kandi ku kijyanye no kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaremerewe aya mabuye by'umwihariko ari mu birombe bya Rubaya, kandi iyi Rubaya akaba ari yifatiye runini izi nyeshyamba za M23, nabyo n'indi nkomoko cyangwa se n'indi nkomoko y'amakimbirane akomeje kugenda agaragara hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko kakaba ari n'akazi gakomeye cyane izi nyeshyamba za M23 zigomba kugenda zikora kugira ngo zirebe yuko zakomeza guhangana n'ibikomeje kugenda mu by'ukuri bibabera imbogamizi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Twari twababwiye yuko mu by'ukuri hari amakuru avuga yuko inyeshyamba za M23 zitagifite ubushobozi n'ububasha bwo kubona mu by'ukuri ramforo ziturutse i Bunagana, nyuma y'uko FARDC yongereye ibitero byayo ndetse na Wazalendo bagatega ambushi zikomeye cyane mu mayira asa naho agemurira imisada izi nyeshyamba za M23. Rero n'ubundi amakuru agaragaza yuko izi nyeshyamba za M23 muri teritwari ya Masisi basa naho batari kuhagira mu by'ukuri influence nk'uko mu minsi yashize byari bimeze, nyuma y'uko kandi ibi bitero bya FARDC bishyizwe ku rundi rwego kugira ngo barebe yuko bagamburuza izi nyeshyamba. N'ubundi rero biravuga ngo urugwishe yambwa ruracyayiriho n'ubundi